Baya bro, sini Tipura haste obo, sini bagai, hai nu hai, te kaisa, belai nu hamya koktuma, kasawi 5 vika. Mia horni kaisa ripuro, saimanja kaze, sini Tipura haste o, te khoroksha, hai nu hai, COVID-19 disease ni, positive cases, manja kahinei. Tea borok ni umor hinke, 32 bisip ni umor. Tebi ni tongthai nogrok hinke, India ha Qatar ni, Madhya Pradesh wo. Bosini Tipura haste o, first positive cases manjak nai. Gita कर्मकर by baksa kenu same traino te same kamrao kawinu sini Tipura hastewo haphai mani teri pudo saimanja kaje a borok 13 battalion ni khoroksa TSR jawan sihine ripudo saimanja kaje a jawani sago COVID-19 ni kuno symptoms rogle nukjage hine but bini celebarino test khai saimanja kaje a jawani sago coronavirus ni positive cases tongu hine aboni bagini bayapro norokbu jotonu care ke tonglaidi kaham ke tonglaidi nogonu tonglaidi tei ayuk logui tonglaidi hambai bayapro no ano video no paithak joranai tongmani bagai tang o video no sanamani reasons bo amonu je norok no latest information runani bagai norok no belai belai ke no hambai